želite vidjeti ovo? A i vama je sunce. Imate sunce ovdje. A reci mami, šta je Lola napravila? Šta je Lola napravila? Vešnica. Mama, slušaj, šta je Lola napravila? Reci mami. Molim, polizala je vešnicu. Ali on ima nešto za izložbe, za nešto. Sve je tu. Željko Vrbasnik se sjeća da Željko Vrbasnik. Veterana ti imam preko 50. Rade po ludi, odete na turneje, 2 puta tjedno se nemaju provesti samo inicijativa. Ne ono jedan put u 2 tjedna, nego 2 puta tjedna. Postavljanje koreografije, već malo Valtinuli puni program svoj nekada. Sad idu na obred na turneje, ludi su. Ostvarili su, sad se ostvarili. Osnovno i privatno ima veliku djecu.